Dobar dan dragi učenici, dobrodošli u još jednoj e-učionici. Ja sam učiteljica Izeta Babačić iz područne osnovne škole Deturija u Ljubinu, gdje se obavlja nastava na bosanskom jeziku. Radit ćemo sadržine iz bosanskog jezika za prvi razred. Nešto interesantno za danas, obrađivat ćemo bajku Titis i Džomet. Na ovim sličicama već vidite da je Titis jedan lik i objašnjenje za ovu riječ ako je niste do sada čuli. Titis je čovjek koji je škrtica, kome je teško učiniti dobro, dok je Džomet ovaj raspoložni lijepi lik koji voli da daruje, koji nije škrtica i voli da pomaže ljude. Što bi trebalo danas da naučimo mi sa ovom bajkom ili narodnom novelom? Mi imamo želju da vas naučimo da slušate ove bajke i ove priče i to pažljivo, da bi mogli onda pričati o slušanim sadržinama, da prepoznate dobre i loše karakteristike likova i da određujete glavne i sporedne likove u priči. Ovo je priča jedna od najljepših bosanskih bajki i ako vam se bude dopala ova, sljedeći put planiramo još jednu lijepu bajku za vas. Ovo je narodna novela ili bajka poznata kao Titis i Džomet. Ono ti je bio Titis i Džomet pa pođu zajedno putovati po svijetu. Od novca su imali svega 50 groša i to od Džomet 40, a od Titisa 10 groša. Otuda rekne Džomet Titisu: hoćemo li moji 40 groša prije trošiti? Titis mu odgovori: pa de, vala. Putujući tako nekoliko vremena potroše Džometovih 40 groša. Onda rekne Džomet Titisu: hoćemo li sada tvojih 10 groša trošiti, dok ispane kakav kosmet? Na to Titis odgovori: kako smo potrošili tvojih 40 groša, moji hoćemo 10 još lakše, nego ti sebi gledaj kosmeta, a ja ću sebi. Idući tako dođu do jednog raskršća i tu se rastanu. Džomet ode na desnu, a Titis na lijevu stranu puta. Džomet idući tako putovao je cijeli dan. Predveče stigne blizu jedne kasabe i ne htjede ulaziti u kasabu, nego se zamisli i reče: šta ću ja u ovo doba u kasabi, a u kesi ni prebijene pare nemam. Blizu te kasabe bili su nekakvi mlinovi. On se svrati u jedan od tih mlinova da prenoći. Prije 40 godina ti su mlinovi usahnuli. Džomet uniđe unutra. Ne imajući gdje leći, spusti se za mlinske kamenice i tu se skupi. Kada je bilo tako oko ponoći, očuti se pjevanje i svirka. To su bili šeitani. Kada su bili blizu onih mlinova, svrate se u onaj isti mlin gdje je Džomet i bio. Kad su došli u mlin, stanu igrati i pjevati. Kad su se tako naigrali i napjevali, onda najstariji među njima rekne: stanite, dosta je bilo igranja i pjevanja, te da pripovjedamo što god iz starina. On poče prvi. Prije 40 godina ovuda je rijeka tekla, a ovi mlinovi mjeli. Onda rekne najmlađi: da zna svijet da se otisla pećina, pa voda ustavila vrelo, a to je na čaršiji na raskršću. Na to treći od njihova društva rekne: a znadete li vi onoga berberina fukaraša, što bude u onoj kahvici blizu raskršća kod džamije? Da znate da u njegovoj kahvi ima 7 kazana dukata. To su dukati bili nekog cara. Da zna onaj berber ne bi onako patio. Tako su se oni tuda razgovarali do pred zoru. Kad se zora ukazala, društvo se otalen izgubi. Čim su oni otalen otišli, izađe Džomet iz mlina i ode u onu kasabu, uniđe u jednu kahvu pa ustane pitati: ljudi,
što se vi patite ovako za vodu? Ljudi mu odgovore, evo mi 40 godina kako se ovako deveramo. Džomet im na to rekne, da mi hoćete dati jedno 40 momaka, ja bih vam s Božjom pomoći mogao naći i prokopati vrelo. Oni čim to čuju, odu i prijave veziru. Vezir ga dozove sebi i dadne mu 100 momaka. Još mu rekne vezir, ako pronađeš vrelo, dobro ću te obdariti. On ode otalen i dođe na ono raskršće. Tude se najprije raskorače i zakopa. Onda zapovjedi onim momcima da kopaju. Oni počnu kopati, kopaj, dok dokopaju do jedne stijene. Momci reknu, nema vode, nije fajde kopati. A Džomet poviče, ha, tu je voda. Opet počnu kopati i otkopavati oko stijene. Kad podignu stijenu, a voda pokulja na sve strane, sjetina se obraduje, iskupi se i počnu i oni kopati. Voda poteče oni istim putem kuda je i prije tekla. Čim je pokopao i našao vrelo, zovnu ga vezir, preda se da ga obdari. Kada je Džomet došao pred vezira, vezir ga zapita, koliko hoćeš da te obdarim i čim hoćeš? Na to Džomet odgovori, čestiti vezire, ništa ti ja ne tražim drugo, samo ako hoćeš uzmi mi od onog berbera onu kahvicu. Vezir zapovjedi da se dozove odmah onaj berber. Kada je berber došao, upitao je vezir, bi li ti prodao onu tvoju kahvu? Berber rekne, bih za dobre pare. Vezir uzme Džometu kahvu i još ga dobro obdari. Džomet čim izađe iz vezirova konaka uputi se u onu kahvicu. Odmah zasre dobro penđere, zapali svijeću i počne kopati one dukate. Nije malo kopao, ukaže se kazan pun dukata. Onda on kopaj, te iskopa i ostavi 6 kazana. Poslije toga Džomet načini kuću i oženi se. Pokupuje nekoliko dućana, pa se zatrgovači. Jedno jutro sjedeći u dućanu ugleda jednog siromaha sav odrpan i pocijepan. Čim ga vidi, odmah ga poznade. To je bio Titis, njegov drug. Svrati ga u dućan i ponudi ga da sjedne. Uveče ga povede sa sobom kući da prenoći i tude mu pokaže svoje blago. Titis se u kući gledajući toliko blago, pa ga upita. Pobogu, brate, otkuda ti toliko blago? Na to mu Džomet rekne, jesam li ja tebi kazao da će biti kismeta? I sve mu iskaže kako je u mlinu čuo. Onda Titis rekne Džometu, džabe ti tvoji dukati, samo me odvedi na isti mlin gdje si i ti prenoćio. Džomet ga odvede u mlin i pokaže mu ono isto mjesto gdje je i on ležao kada je u mlinu noćio. Titis legne tude. Kada je bilo oko ponoći, začuju se oni isti svirači. Kada su došli u mlin, stadoše opet igrati i pjevati. Kada su se tako naigrali i napjevali, ustade najstariji među njima i reče, dosta je bilo igranja i pjevanja, daj da pripovjedamo što god od starina. Na to najmlađi rekne, a šta bi ti pripovjedao, kad eno smo prije pripovjedali pa proteče voda i nađoše dukat? To mora da je neko čuo kad smo pripovjedali. Na to će srednji od njihova društva reći, hajdemo najprije obići vidjeti da nema koga od ljudi. Onda ustadoše, potražiše i nađoše Titisa, pa ga svega istrgaše. Tako Titis svrši svoj titiski život, a Džomet ostao u poštenju i bogatstvu, živeći sretno sve do duboke starosti. Ovo je bila jedna divna bajka sa jednom prekrasnom porukom o karakterima ljudi.
I znam da ćete vi znati da odredite koji su glavni likovi bili u ovoj priči. To su bili Džomet kao dobar i darešljiv i Titis kao škrtica ili u narodu kod nas poznato kao Cicija. Ono što je glavno i što mi trebamo naučiti iz ove poruke, da svako dobro koje činite ljudima uvijek će se vama vratiti. I uvijek činite dobro i budite dobro ljudi, jer vas neko dobro čeka, uvijek vi to ne znate, a uvijek će vam se duplo vratiti. Ova poruka je jedna važna životna poruka za vas. I ono što bi trebalo vi poslije uraditi, ispričajte ovu bajku roditeljima, uradite jedno dobro djelo, vi možete zagrliti roditelje, sestru, brata, darujte ih jednom vašom porukom u obliku crteža, možete darovati lijepe i dobre riječi i čekajte rezultat, dobro će vam se vratiti.